Pa dobro, mi kao što smo najavljivali posle završetka tih pripremnih utakmica da nam nije išlo, dobro, ja sam i naglašavao da će doći taj period gde će doći svežina i da će igrači dati svoj maksimum. Kao što vidite, od 6 utakmica imamo svih 6 pobjeda, znači maksimalan učinak i stvarno moram da naglasim da smo svi izuzetno zadovoljni. Ja se nadam isto i navijači kojih ima u što većem broju. Mi ćemo se potruditi da tako i ostane i da do kraja prvenstva zabeležimo maksimalnu triumfu, iako moram da naglasim da će biti izuzetno teško, jer kao što se vidite, svi protiv Crvene zvezde igraju osim Partizana težak bunker, tako da možda u nekim utakmica treba imati malo više strpljenja jer treba probiti taj bede. Međutim, mi igramo izuzetno dobro, u dobroj smo seriji i pokušat ćemo da tu seriju zadržimo što je maksimalnije i što duže. Pa jeste, moram da naglasim da počevo od odbrane koje deluje što više sigurnije i više uigranije, tako do napada da ja mislim, ako se ne varam, da iz 6 utakmica imamo razliku 14-2, ako se ne varam, tako da moram stvarno da budem izuzetno zadovoljni jer igramo dobro i postižemo golove, a to je ono najvažnije zbog čega navijači dolaze na teren. Pa dobro, moram da isto tako napomenem da je to za mene bila jedna onako dobra promjena jer ipak dolazim iz manje kluba u klub kakav je Crvena zvezda, jer Crvena zvezda uvek traži da pobeđuješ, jer što nije uopšte nimalo lako. Naravno, međutim, privikao sam se iz meča u meča i pokušavam da se nametnem šefu šutskog štaba što je moguće bolje. Treba će mi sigurno još malo vremena, međutim, tu je da se na trenzima izborim i da uđem ono što se kaže u prvih 11.